Zdravo svima, ja sam Irina Kovačević, vlasna škola nauči engleski jezik sa Irinom. Danas nastavljam našu priču vezanu za prepositionse. Rekli smo prošli puta da mogu biti jako zbunjujući, zbog toga što mi pokušamo automatski da ih prevedemo sa srpskog na engleski. Recimo, to zavisi od vremenskih uslova. Depends on weather conditions. Na srpskom kažemo od, dok je na engleskom na, to jest on. I zato su toliko nezgodni jer automatski nesvesno prevodimo u glavi i za većinu reči, većinu konstrukcije mora da ih učimo napamet. Danas govorimo o prepositionu for. Koristi se recimo kad su pitanju benefiti. Running for 5 km is good for your health. Trčanje u trajanju od 5 km je dobro za vaše zdravlje. Drinking water is good for hydration. Uzimanje težnosti, to je pijenje vode, je dobro za hidrataciju. Također govorimo o nekim vremenskim okvirima. I have been living in Belgrade for 30 years. Već 30 godina živim u Beogradu. I have studied law for 10 years. 10 godina sam studirala pravo. I am waiting for Mark for last 20 minutes. Ili bi možda bilo još pravilno kažem I have been waiting for Mark for last 20 minutes. Da li su to pitanje američka ili britanska varijanta. Tako da koristimo kako ćemo govorimo o nekom vremenskom rasponu. Također koristimo for kad hoćemo da kažemo da je nešto nečemu namenjeno, u smislu da to upotrebljava. This brush is not for cleaning shoes, it is for kitchen. Ova četka nije za čišćenje cipela, nego je za kuhinju. Također for koristimo kad hoćemo kažemo smo nešto uradili za nekoga. I did it for her. Radila sam to za nju. I made this cake for Mark. Napravila sam ovaj kolač za Marka. Tad se koristi for. Znači, kad su pitani benefiti, kad je nešto namenjeno nečemu, za vremenski period i kad smo nešto uradili za nekoga. U sledećem videu prelazim to i for, ali kod nekih glagola. Recimo, travel to or travel for. Apply to or apply for. I mislim da ćemo to negdje završiti sa ova dva prepositionsa. Za sva pitanja slobodno pišite, a mi se vidimo uskoro. Zdravo!